Dobrodošli u novu epizodu emisije High-Tech Zona, emisije o tehnologijama. Moje ime je Stefan Dević, a sada prelazimo na IT vesti. Kompanija koja stoji iza aplikacije Periscope za emitovanje sadržaja uživo objavila je partnerstvo s kompanijom GoPro, tako da će sada vlasnici ovih malih akcionih kamera imati mogućnost live streaminga. Ova mogućnost trenutno funkcioniše samo na Apple-ovim aparatima i kamerama Hero 4 Black i Silver. Naučnici napravili robota koji munjevitom brzinom rešava Rubikovu kocku. Softverski inženjeri Jay Flatland i Paul Rose iz Kansas Citya u Mizuriju napravili su malog robota koji uspeva da za tačno 1,047 sekundi reši šarenu slagalicu, što se može vidjeti na snimku postavljenom na YouTube-u. A najnoviji flagship model kompanije Xiaomi trebalo bi da bude objavljen 24. februara. Imena Mi 5, ovo će biti tek drugi telefon koji koristi najnoviji Qualcommov Snapdragon 820 procesor. Prema navodima iz kompanije, imaće dijagonalu HD displeja od 5,2 inča, 4 GB rama, 32 GB skladišne memorije i kamere od 16 i 13 megapiksela. Od pojave SMS-a, društvenih mreža i internet servisa za razmjenu poruka, ćirilica se u svakodnevnoj komunikaciji maltene i ne koristi. Ljudi uglavnom koriste latinicu i izraze iz engleskog jezika koji je na internetu i najzastupljeniji. Kroz koncept Cheerbusters, registar nacionalnog internet domena Srbije pokušao je da razbije mitove o ćirilici na internetu. Istovremeno obeležena je i 4. godišnjica postojanja ćiriličkog nacionalnog internet domena Srb. Ideja ovog skupa je da se ćirilici ne pristupa kao nekom arhaičnom pismu kojim se služe nacionalisti. Mislim da je veći problem u Srbiji objasniti Srbima da je ćirilica srpsko pismo. Na latinicu su se nekako mnogo više navikli, da ne kažem da smo sad otišli u neke druge krajnosti pa da se koristi latinica i bez dijakritičkih znakova, znači ona takozvana ošišana, što potpuno praktično uništava osnovnu prednost srpskog jezika i pisma, svaki glas jedno slovo. Jedan od mitova u koji veruje većina internet korisnika je da društvene mreže ne rade sa ćirilicom i da je ona slabo zastupljena u sadržaju internet sajtova, što nije istina. Mnogi su me to pitali i mnogima sam isto tako odgovarao. Ako nam je firma sa ovih prostora gde se koristi ćirilica već stotine godina, nema razloga da logo firme ne bude na ćirilici. Sam naziv firme u sebi sadrži reč domaće, pošto je u pitanju pekara domaće kiflice, pa ako je nešto domaće, nekako se logično nameće da to bude ćirilica. Google smatra ćirilicu kao zvaničnim pismom Srbije, tako da sav sadržaj koji je na internetu, koji je na ćirilici, koji je pod RS domenom ili Srb domenom, dobija prioritet u pretragama. Jednostavno, i tekako ga se dobro kotira, kao sama ćirilica. Zato više nije neobično kada naši preduzetnici odaberu ćirilicu kao deo njihovog identiteta i svi zaposleni u Google-u koji imaju veze sa Srbijom imaju vizit karte na ćirilici i to dovoljno govori o stavu IT giganta prema srpskom pismu. Ćirilica je na internetu inače zastupljena u 15 jezika, među kojima su i ukrajinski, mongolski, kazahstanski, bugarski i makedonski. 2004. godine u Srbiji je bilo u upotrebi tek 1 milion platnih kartica. Ove godine jedna od najvećih banaka u zemlji, Banka Inteza, izdala je svoju milionitu Visa platnu karticu, a ovaj jubilej obeležen je izložbom svih Visa platnih kartica koje se nalaze u portfoliju banke. Kao pionir u primjeni naprednih tehnologija, Banka Inteza je u saradnji sa kompanijom Visa na tržište Srbije donela brojne inovacije, poput platne kartice sa čip tehnologijom, kao i uslugu plaćanja putem mobilnih telefona. Tokom prošle godine smo najavili taj projekat. On se već danas nalazi u svom pilotu, što znači da postoji već ograničen broj korisnika kojima smo dali priliku da testiraju plaćanje putem mobilnog telefona, koje predstavlja bezkontaktno plaćanje, gde se praktično virtualna kartica nalazi u vašem mobilnom telefonu i plaćanje se bezbedno i vrlo jednostavno vrši tako što svoj mobilni telefon prinesete bezkontaktnom post terminalu i ukucate PIN broj i izvršite plaćanje bez nošenja kartice u njenom fizičkom obliku. Na kartičnom tržištu Srbije Banka Inteza od skoro 1,7 miliona klijenata ima 1,4 miliona izdatih platnih kartica kojima se obavlja 1/4 transakcija u zemlji. U ukupnom broju izdatih kartica u zemlji Banka Inteza učestvuje skoro 1/4 transakcija koje se obavljaju u zemlji, a zaključno sa 2015. godinom Visa platne kartice u ukupnom broju transakcija kartice Banke Inteze u Srbiji zauzimaju 3/4 udela.
Toliko za danas iz High Tech Zone. Gledamo se radnim danima na kanalu Pink 3. Doviđenja.